Ovo je priča o dječaku zvanom Hlapić, malom postolarskom šegrtu, ali velikoga srca. Iako je imao zlog gospodara, majstora Mrkonju, Hlapić je po čitave dane fučkao i pjevao dok je šivao cipele. Majstor Mrkonja stalno se nešto ljutio, puhao i vikao na dobroga Hlapića, ali njegova žena bijaše dobra srca, pa je često krišom, u strahu od majstora Mrkonje, Hlapiću pod pregačom nosila svježu pogaču. O, kako li se Hlapić veselio mekanom krušcu, to umalo nije polomio zube na onome tvrdome kruhu što mu ga davaše majstor Mrkonja. I tako je živio Hlapić kod majstora Mrkonje i nikad se nikome nije požalio, sve do jednoga događaja koji ga je silno rastužio. Naime, neki je bogataš naručio čizmice za svoga sina koje je mali šegrt s velikim veseljem izradio. Međutim, kad je sin obuo čizmice, bijahu mu pretjesne. Na to se bogataš razljuti i ode iz radionice bez da je platio čizmice majstoru Mrkonji. Zao i okrutan kakav je bio, majstor Mrkonja stade vikati na jadnoga Hlapića, iako je on sam krojio čizmice, pa mu siroti Hlapić ništa nije skrivio. Da bi nevolja bila veća, majstor Mrkonja zavitla čizmice te njima pogodi jadnoga dječaka koji nije ni jauknuo od boli jer se već naviknuo na silne batine i pogrde majstora Mrkonje. Baci ove čizmice sutra u vatru, zapovjedi majstor Mrkonja majstorici koja je očiju punih suza pogledavala maloga šegrta. Dok je te večeri ležao na svojoj slamnjači u staru peć, Hlapić nije po svom običaju pjevušio, već je dugo razmišljao. Još noćas pobjeći ću negdje daleko od majstora Mrkonje. Idem u bijeli svijet, pomagati svima kojima je pomoć potrebna, čvrsto odluči. Strpljivo je čekao da svi odu na počinak, pa se tiho ušuljao u radionicu. Napisao je pismo majstorici i zahvalio je od srca na svoj dobroti i pomoći. Malo je preostalo da svijeća sasvim ne izgori, pa se Hlapić, koji nije bio baš vješt u pisanju, namučio dok je majstoru Mrkonji napisao pismo. Žao mi je ovih lijepih čizmica što ste ih nakanili u vatru baciti. Otići ću u bijeli svijet, pa kad razgazim čizmice, vratit ću vam ih. Manje vičite na svog drugog šegrta i dajte mu koji put da se dobro najde i poigra s ostalom djecom. Zatim prikopča pismo na pregaču majstora Mrkonje, te se stade spremati za daleki put. Svašta je on stavio u svoju crvenu kožnu torbu. Komad pogače umotan u plavu maramu, jedan nožić, nekoliko komadića kože i naravno veliku postolarsku iglu i konac, jer kakav bi on šegrt bio da uza se uvijek ne nosi svoju iglu i konac. Dok se šuljao dvorištem, Hlapić prođe pored kućice svoga dragoga psa Bundaša. Htio ga je pomilovati, ali u to saču kašalj majstora Mrkonje, pa brže bolje utekne iz dvorišta. Steglo ga oko srca kad se sjetio kako će Bundaš cviliti što je otišao. A i Hlapić je itekako volio svoga Bundaša. I tako krene na put po mrklome mraku. Dugo je Hlapić hodao cestom, te je napokon napustio grad i dospio na široka polja. Kako te noći nije ni oka sklopio, legne u visoku travu ispod jednoga drveta, te od umora odmah zaspi. Već je crkveni sat otkucao podne kad se Hlapić stao protezati i sneno otvarati oči. Najednom začuje kako se netko šulja kroz visoku travu sve bliže i bliže. Razbudi se dječak sad u tili čas. Ispred njega se najednom pojavi stvorenje kuštrave glave koje isplazi svoj dugi crveni jezik. Hlapić se međutim ne uplaši, već čvrsto zagrli kuštravog stvora. Bio je to ni manje ni više nego dobri pas Bundaš, koji je čitavu noć njušio i tragao za svojim dragim Hlapićem. Ne zna se tko je bio sretniji, Bundaš koji je razdragano lizao Hlapiću ruke ili Hlapić koji ga je čvrsto grlio i valjao se s njime po visokoj travi.
Uskoro dođoše do jedne sirotinske kućice na kojoj je bila naslikana plava zvijezda. U kućici je netko jako plakao, pa Hlapić uđe da vidi što se dogodilo. Na klupi je sjedio dječak Marko i kroz suze mu ispričao kako je izgubio na paši 2 guske. Njegova majka jako je siromašna i svo blago koje su imali bijaše 1 krava i tih par gusaka. Hlapiću se smili dječak, te svi skupa odoše do vode gdje su se guske izgubile. Hlapić tužno pomisli kako nikad neće uspjeti pronaći guske u tom silnom šipražju. Najednom se bundaš zatrči, skoči u vodu i stade plivati. Uzalud ga Hlapić dozivaše u strahu da se ne izgubi. Bundaš je uporno plivao i nije mario za Hlapićeve povike. A onda se začu lavež i glasno gakanje gusaka. Spretni je bundaš lajao i plivao za guskama, tjerajući ih prema obali dok su one srdito gakale. Marko je bio presretan. Kad su došli u kuću, ispriča majci što se dogodilo, a ona dopusti Hlapiću i bundašu da prenoće. Nakon večere odoše na tavan, budući da u malenoj kućici za njih nije bilo dovoljno mjesta. Bundaš se smjesti ispred štale u kojoj je bila jedna šarena krava. Hlapić stavi ruke pod glavu i usne zadovoljan što je prvi dan njegova putovanja sretno završio. Sljedeće jutro Markova majka spremi veliki komad kruha i 3 kuhana jaja Hlapiću za put, te on i bundaš nastave svoje putovanje. U predvečerje počne sjevati i kišiti, pa su se sklonili pod obližnji most. Tamo susretnu nekog čovjeka u crnoj kabanici s poderanim šeširom. Čim ga je ugledao, bundaš stade režati. Umirio se tek nakon što mu je Hlapić zapovjedio da šuti. Istina je bila da se ni njemu nije svidio taj crni čovjek, ali nije htio biti nepristojan, pa ljubazno pozdravi i upita smije li na istome mjestu prenoćiti. Crni čovjek kimne glavom, pa dječak izuje svoje čizmice, pažljivo ih obriše, metne torbu pod glavu, te legne zagrlivši bundaša, koji je i dalje svako malo zarežao prema crnom čovjeku. Hlapić pomisli kako je ovaj dan putovanja bio pomalo naporan, ali ako sutra bude i lošeg vremena, ništa mu neće stati na put jer ima dobre čizmice. I tako ipak zadovoljan usne. Ujutro se Hlapić probudi dosta rano i odmah primijeti da pod mostom više nema čovjeka u crnoj kabanici. Htjede obuti svoje čizmice, ali najednom se skameni. Nigdje ih nije bilo. Odmah je znao da ih je crni čovjek ukrao i najradije bi sad sjeo i plakao, ali prkosno reče bundašu: pronaći ćemo mi moje čizmice, pa makar ih crni čovjek odnio čak i na neki skriveni tavan. I tako Hlapić krenu dalje bos, odlučan da ponovo nađe svoje drage čizmice. Zamišljeno je putovao cestom kad li ugleda djevojčicu na čijem je ramenu poskakivala smiješna papiga. Hlapić pozdravi: dobar dan. Začudi se kad začu kreštavi glas papige kako mu odzdravlja. Papiga bi do sutra ujutro kreštala dobar dan da je djevojčica nije primila za kljun. Moje ime je Gita, kako se ti zoveš? Upita djevojčica. Uskoro su razgovarali kao stari znanci. Hlapiću ispripovjedi sve o majstoru Mrkonji, a Gita se Hlapiću požali na svog gospodara iz cirkusa koji ju je napustio dok je bila bolesna. K tome joj je jutros netko na cesti ukrao šarenu kutijicu u kojoj su bili razni ukrasi. A dječak ispriča djevojčici kako su mu nestale čizmice, pa odlučiše zajedno krenuti u potragu za ukradenim stvarima. I tako ova šarena četvorka nastavi zajedno putovanje. Gita je svako malo kukala kako je gladna, žedna i umorna. Hlapić zaključi da moraju naći posao na nekom imanju kako bi zaslužili večeru. Pa ja svašta znam i umijem. Primjerice,
mogu jahati konja stojički, žonglirati s jabukama, mogu pregristi najdeblju čašu. Hvalila se Gita Hlapiću, koji se na to stade tako jako smijati da mu je pala kapa s glave. Postade mu jasno da neće imati baš previše koristi od Gite, ali bilo mu je oko srca milo što ima tako lijepu i zabavnu suputnicu. Uspjeli su naći posao na jednom imanju. Dobili su u ruke vile i morali su slagati sjeno u kupove. Hlapić je marljivo i spretno radio dok se Gita dosađivala. Neprestano je uzdisala kako je gladna, ali je Hlapić nije imao vremena slušati. Naposljetku, od dosade, Gita potrga vile što razljuti upravitelja imanja, te Gita, na veliku žalost Hlapićevu, pobjegne u grmlje pred pobješnjelim upraviteljem. Uvečer, kad je posao bio gotov, sjedne Hlapić s radnicima večerati. Nadao se da će pronaći Gitu i dati joj dio svoje večere. Najednom se začu truba, a iz grmlja iskoči Gita na malim kolima koje je vukao bundaš, dok je oko njih veselo obljetala papiga. Gita započne skakati, pjevati, plesati te izvoditi razne cirkuske vještine, pa svi prestadoše jesti i zadivljeno promatraše kako se Gita vješto i okretno giba na sve strane. Papiga veselo na kraju zakrešti. Bilo je to sve, laka vam noć! Čak se i upravitelj imanja smijao od srca i više se nije ljutio na Gitu, koja je eto tako zaslužila kod njega svoju večeru. Kad su se svi dobro najeli, legli su na sjeno i razgovarali. Hlapić se prisjeti svojih lijepih čizmica i ispripovijedi radnicima kako mu ih je crni čovjek ukrao. Uskoro se počne javljati jedan po jedan radnik. Svakome je nešto nedostajalo. Kaput, sjekira, šunka stavana, torba. Mora da se u selu krije lopov koji svima krade stvari, zaključiše u isti mah. Izmoreni dnevnim poslom, ubrzo svi slatko zaspaše. Usred noći Hlapića probudiše povici seljaka. Vatra, gori, pomagajte! Dječak je već bio na nogama i trčao pomoći seljacima gasiti vatru. Kako u selu nije bilo vatrogasaca, ljudi su u koloni jedan drugome dodavali vodu iz bunara kako bi ugasili požar. Gorjela je štala jednoga seljaka kojeg su zvali Rđavi Grga. Grgu nitko u selu nije volio jer je bio mrk i sao čovjek, ali seljaci su u nevolji navikli pomagati jedni drugima pa su zdušno gasili vatru. Tek što su ugasili vatru, započne gorjeti drvena kuća pokraj štale. Svi su znali da se treba popeti na krov i gasiti vatru, ali umorni i iscrpljeni ljudi se počeše svađati i međusobno optuživati. Ja ne idem na taj stari krov, previše je opasno, poviče jedan. Ti si obična kukavica, nadoda drugi. Gled ko se javlja, utoče treći. I tko zna koliko bi još ta svađa potrajala da je nije prekinuo nečiji uzvik s krova. Vode, ljudi, dajte vode! Bio je to, tko drugi nego li mali Hlapić koji se popeo na krov dok su se seljaci svađali. Plamen mu je sezao već do koljena i srce mu udaraše od straha, ali se hrabro borio s vatrenom nemani. Najednom saču se praskanje i cijeli gorući dio krova pade na zemlju. Na kući sada više nije bilo plamena, ali nestade i Hlapića. Djeca započeše plakati, žene jaukati od tuge, a seljaci zanijemiše od muke. Nitko od njih nije znao da je Hlapić s krova pao ravno na tavan i to u škrinju punu brašna. Ništa mu se nije dogodilo, samo se pošteno uvaljao u brašno. Apčika! Kihao je dok je oko njega lebdio oblak brašna. Kad je prestao kihati, imao je što vidjeti. Na tavanu su o jednome klinu visjele Hlapićeve mile čizmice. Ma nije to bilo sve. Pored čizmica spazi Hlapić kaput, malo podalje ugleda sjekiru, a zamiriše mu i šunka koja je visjela u kutu tavana. Tu je znači lopov spremao ukradene stvari, pomisli Hlapić. Kako li su tek radnici i seljaci bili sretni kad su vidjeli Hlapića živog i zdravog, a još k tome da im nosi njihove ukradene predmete.
Gita mu poleti u zagrljaj i umalo ga nije srušila od sreće. Podigli su ga na ramena i veselo mu klicali. Samo je stara i bolesna Grgina majka plakala od jada jer dosada nije znala da je njezin sin lopov. Bojala se majka da ljutiti seljaci ne naude njezinom sinu. Hlapiću se sažali uboga starica, pa joj potiho obeća da će Grgi, ako ga putem sretne, reći da se ne vraća u selo, nego da ode u svijet i bude pošten čovjek. Staricu utješe riječi dječaka, pa mu dade rubac u kojem je bio zamotan jedan dukat za Grgu. Idućega dana svi su samo pričali o požaru koji je zadesio selo, te o hrabrome Hlapiću koji je ugasio vatru. Kako je bio bos dok je gasio vatru, Hlapića je opržio plamen pa je imao ranu na peti. Gita se čudila kako on tako malo mari za svoju ranu, te ona bi 3 dana plakala zbog toga. Kako bi ga utješila, Gita Hlapiću pokaže svoj palac na kojem je, otkad pamti, imala ožiljak u obliku križića. Ostali su još jednu noć u selu dok Hlapiću ne zacijeli rana, a i šteta bi bila da ne kušaju sve te silne kolače i pečenke koje su seljaci priredili u znak zahvalnosti. Idućega jutra seljaci napuniše Hlapićevu torbu raznim poslasticama i oni se teška srca rastadoše jedni od drugih. Nakon dugog hoda dođoše do jednog raskršća na kojem je 5 pastirića paslo krave. Pastirići su s velikim čuđenjem promatrali Hlapića, Gitu, Papigu i Bundaša. Nikad nisu vidjeli tako šareno društvo. Uskoro su stali peći kukuruze, a Hlapić im je pripovjedao o majstoru Mrkonji, crnom čovjeku i Grgi kojega sada traži kako bi mu predao dukat što mu ga šalje majka. Da se barem hoće stvoriti ispred mene, kao kruška kad padne sa stabla, usklikne Hlapić. Tek što je to izrekao, začu se galama. S brda su prema njima jurila po cesti kola. Kola naletiše na neko kamenje kraj ceste, kotači stadoše škripati, te se kola prevrnuše, a ljudi izletješe i padoše ravno u grabu. Hlapić pritrči u pomoć i umalo se ne skameni od straha kad shvati da su to crni čovjek i Grga. I Bundaš stade režati čim je ugledao crnog čovjeka. Ovaj je prepoznao Hlapića i njegove čizmice, ali se nije dao smesti. Derao se na Grgu i tražio da ponovo upregne konje. Uzde su potrgane, zlovoljno mu odgovori Grga. Na to se Hlapić ponudi da će pokrpati uzde, a crni ga čovjek samo prezrivo pogleda. Hlapić ipak izvadi iz torbe svoju iglu i malo kože i baci se na posao veselo pjevušeći. Svi se prihvatiše nekog posla. Gita s pastirićima odvede konje na pašu, crni čovjek ode popraviti kola, a Grga sjedne pored Hlapića kako bi mu pomogao. Hlapić iskoristi trenutak kad ostadoše sami, pa dade Grgi dukat i prenese mu majčine pozdrave. Obećao sam tvoje majci da ću te nagovoriti da odeš u svijet i budeš častan čovjek. Ostavi se zlog društva, reče Hlapić iznenađenom Grgi, kojemu se na spomen majke orosiše oči. Jedva je uspio zahvaliti Hlapiću jer se pored njih stvori crni čovjek i stade ih požurivati. Ubrzo sve bijaše spremno, te crni čovjek i Grga odjuriše dalje svojim putem. Hlapić je vidio da se Grga nakon njihova razgovora rastužio, pa se u sebi ponada da su majčine riječi i dukat što mu ga dade smekšali Grgino srce. Već je sunce zašlo i pastirići počeše skupljati krave. Bilo je vrijeme da se vrate kući. Gita predloži Hlapiću da on pastirima sutra ujutro pokrpa opanke ako im ponude prenoćište. Pastiri s veseljem dočekaše prijedlog, pa svi skupa krenuše prema selu. U ranu zoru, dok su svi još spavali slatkim snom, ustane Hlapić, zasuče rukave i baci se na posao. Uskoro je vrijedan i dobar kakav je bio, čitavom selu krpao opanke.
Osobito se sažalio nad starom prosjakinjom Janom. Ona mu reče: Sinko, ti imaš dobro srce, ali čuvaj se, jer nisu svi ljudi takvi. Čula sam da su prošle noći neki zlikovci orobili čovjeka koji je išao s kolima i robom na sajam. Zato putuj samo danju. Hlapić posluša savjet prosjakinje Jane, pa stade požurivati Gitu da što prije krenu na put. Stigli su do velikoga grada u kojem se održavao sajam. Sve je tu vrvjelo od ljudi, šarenili se posvuda šatori, a zrakom se orila pjesma i galama. Hlapića zazebe oko srca kad se sjeti da je majstor Mrkonja spominjao kako će ove godine pohoditi sajam, pa reče Giti: Nismo sigurni ovdje, mogli bismo vidjeti majstora Mrkonju ili tvog gospodara iz cirkusa. Međutim, Gita je navaljivala da ostanu, a Hlapić se nije htio prepirati, pa su doskora šetali sajmom i lijepo se zabavljali. A onda su naišli na jednoga siromaha koji je na podu prodavao obične košare, dok je pored njega u velikom šatoru drugi prodavač vikao: Najbolje košare, zlatom vezene i svilom pletene. Kad god bi se netko približio košarama siromaha, oglasio bi se ovaj iz šatora: Što će vam te jadne košare spoda? Kupite moje od zlata i svile. Prvi prodavač se rastuži jer je imao puno gladne djece koju je trebalo prehraniti. Sažali se Gita nad siromahom i odluči mu pomoći. Skoči spretno poput mačke i skrije se iza šatora. Prereže konopce na kojima su visjele zlatne košare i one počeše jedna po jedna padati po glavi i leđima hvalisavoga prodavača. Valjao se ovaj među košarama i zapomagao, a ljudima bijaše smiješno kako košare lete na sve strane dok se prodavač valja po šatoru. Gita zatim pohita do siromaha, uzme jednu košaru, stavi je na rame i smjesti u nju papigu. Započne lupati kamenom o limeni tanjur, a papiga stane i sve glasa kriještati: Košare, košare, kupite košare! Ljudi uskoro i sami uvidješe da su ove košare bolje i čvršće od onih pozlačenih, te ih je Gita doskora sve rasprodala. Siromah se silno obradovao zarađenim novčićima, te ponudi Giti i Hlapiću da prenoće u njegovom skromnom domu. Oni odbiše jer su htjeli još malo razgledati sajam. Neka vas sreća prati, dječice draga, toplo im zahvali siromah. Baš je milina šetati sajmom i uživati u mirisu pečenja, kolača i raznih drugih poslastica. Bilo je već 11 sati kad se sajam počeo zatvarati. Jadni Hlapić i Gita ostadoše tako sami u mrkloj noći, bez krova nad glavom. Hlapić ugleda prazne vreće i krpe pored vrtuljka, pa predloži Giti da od toga načine ležaj. Srećom da je noć topla, osim toga imat ćemo dovoljno zraka. Pokušao se našaliti Hlapić jer je vidio da bi Gita svaki čas mogla zaplakati. Načini ležaj od vreća i krpa za Gitu, a sam legne na golu zemlju. Bundaš se stisnuo uzanj ne bi li mu bilo barem malo udobnije. Sve je bilo nekako tužno i pusto, pa Hlapić odluči pričati priču Kraljevna na zrnu graška, što je Gitu silno obradovalo. Tako su ipak malo veselije utonuli u san. Odjednom je Gitu iz sna prenuo poznati zvuk. Čulo se odnekud rzanje konja, ali nije to bio bilo kakav konj. Gita prepozna glas svog dragog sokola, pa brže bolje probudi Hlapića kako bi joj pomogao naći put do konja po mraku. Nisu ni znali da ih svega par koraka dijeli od cirkuskog šatora u kojem je Gita nekoć živjela. Što ako nas vidi tvoj gospodar i zauvijek nas razdvoji? Rastuži se Hlapić. Međutim, Gita ga uvjeri da neće ostati u cirkusu kod gospodara. Samo želim pogledati svog dragog sokola, reče Gita i pokaže Hlapiću put do štale u kojoj se nalazilo 8 konja. Na jednom štapu u štali visio je obruč na kojem je uvijek boravila Gitina papiga.
Odmah je poletjela do obruča, metnula glavu pod krilo i zaspala. Dok je Gita grlila svog sokola, Hlapić se divio vrancu koji stajaše u kutu. U to se začuju koraci. Netko je koračao prema štali, pa se oni brzo sakriše pod jasle. Pred štalom zastanu dva čovjeka, a Gita i Hlapić bez daha slušahu njihov razgovor. Hlapić prepozna glas crnog čovjeka, a Gita glas svog nekadašnjeg gospodara iz cirkusa. Ova dvojca krenuše prema vrancu, a Hlapić se od straha privije čvrsto uz bundaša koji se trzao čim bi začuo glas crnog čovjeka. Pogledaj kako sam uredio vranca, reče gospodar cirkusa. Nitko ga više neće moći prepoznati. Crni čovjek će na to. Onda je vrijeme da dobijem svoju plaću. Nije bilo lako dovesti ovakvog konja. Vlasnika sam svezao za najjači hrast duboko u šumi. Gospodar cirkusa zlobno se nasmije te da ovome vrećicu punu dukata. A sad žurim do jedne kuće u kojoj nema nikoga osim žene i djeteta. Čuo sam da imaju kravu, pa je idem ugrabiti. Drugu sam već sinoć tamo poslao, reče crni čovjek. Kako ćeš naći kuću po ovome mraku? Crni čovjek odgovori kako je na kućici naslikana velika plava zvijezda. Osim toga, ide okolnim putem pa će se razdaniti dokad stigne do tamo. U to obojice izađoše, a Hlapić teškom mukom uzdahne. Tištilo ga je silno jer je znao kome se crni čovjek sprema učiniti zlo. Samo je Markova kuća imala plavu zvijezdu i Hlapić se silno rastuži pri pomisli da će Marku i njegovoj majci uzeti jedinu kravu koju imaju. Moram poći do Markove kuće i obavijestiti ga o zlu koja im se sprema, reče brzo Hlapić. Najbolje da ti ostaneš kod svog gospodara. Nije to ni izrekao, već su se Gitline oči napunile suzama. Hlapiću bijaše žao Gite, ali čekao ga je dalek put i nije bilo vremena za razgovor. Gita ga namoli da pođe s njim, pa žurno krenuše gradskim ulicama prema dalekom selu. Hodila dječica po mrklome mraku i bilo bi im strašno pri duši da bundaš nije veselo pred njima mahao repom i trčao kao da im želi reći ne bojte se, dobro poznajem put. Gita je jedva pratila Hlapićev brzi korak, te ipak je on u svojim čizmicama lakše gazio cestom nego li ona u svilenim cipelicama. Najzad više nije mogla izdržati, pa je briznula u plać. Hlapiću se sažalila djevojčica, ali pred očima mu zabljesnula Markova kućica, majka i kravica, te ni sam nije znao od muke što da učini. Kad bi nam barem netko sada pomogao, pomisli tužno Hlapić, a pogled mu stade lutati po mrklome mraku kao da traži odnekud pomoć. Magla se vukla livadama. Hlapiću se učini da se nešto primiče cestom. Djeca se stisnuše od straha, ali ubrzo se prestadoše bojati. Na kolima im se cestom približavao njihov prijatelj, siromašni prodavač košara. Prodavač se obradova dječici i s radošću ih poveze u svojim kolima. Hlapić mu putem ispriča kamo putuju u ovoj mrkloj noći. Znam gdje je kućica s plavom zvijezdom. Nije daleko od mog Vrbika. Bićete tamo prije nego zora svane, reče prodavač košara. Njegove riječi umirile su Hlapića, a Gita je čak uspjela malo i zadrijemati. I zaista, uskoro su prošli šumu i došli do brda kad im prijatelj reče: ova staza nalijevo dovešće vas do kućice s plavom zvijezdom. Pazite se jedne velike stijene u podnožju. Sretno neka vam bude, dječice draga. Hlapić od srca zahvali na pomoći, a Gita od straha što će opet ostati sami nije mogla puno govoriti. Bojala se da ne sretnu tu u mraku crnog čovjeka. Ta pričao je o tome kako je u šumi nekoga orobio. Najednom se začu pucketanje granja, a Gita stade trhtati od straha. Hlapić ju je šapčuć uvjeravao da se to neki zec šulja šikarom, ali kako je pucketanje postajalo sve glasnije, ni sam sebe više nije mogao u to uvjeriti. A onda se začu ljudski kašalj i Gita vrisnu od straha.
nastane tišina koja je djeci bivala još strašnija, jer su znali da netko tu blizu vreba na njih u mrklome mraku. Začu se paljenje žigice i djeca pred sobom ugledaše visokog čovjeka. Hlapić odmah prepozna lice majstora Mrkonje. Dragi moj Hlapiću, tako sam sretan što te vidim, uzvikne majstor Mrkonja. Od radosti obojica zaplakaše, a Giti se majstor Mrkonja sad pričini kao spasitelj, nimalo nalik onakvim kakvim ga je Hlapić opisivao. Majstor Mrkonja djeci ispripovijedi kako su ga zlikovci orobili u šumi. Naime, kad se vozio kolima na sajam, iskočiše pred njega 2 zlikovca te ga svezaše za drvo. 2 dana je majstor Mrkonja proveo pod vedrim nebom u šumi bez hrane i bez vode. Vrtjele se njemu pred očima razne slike iz života. Osobito ga steglo u srcu kad se sjetio koliko je puta nepravedno podviknuo na svog šegrta Hlapića. A ove noći, nastavi majstor Mrkonja, dođe do mene jedan od one dvojce koji su me orobili. Mislio sam da sam gotov. Na moje iznenađenje čovjek me oslobodi i utisne mi u ruku dukat. Hlapić je odmah znao da je to bio Grga i oko srca mu postade milo što je poslušao savjet svoje majke i otišao u svijet okajati svoje grijehe. Odjednom se Hlapić sjeti Marka i njegove kuće te usklikne: sad moram spasiti Markovu kravicu. Majstor Mrkonja primi Hlapića za jednu i Gitu za drugu ruku te krene s njima dalje. Putem mu Hlapić ispriča kamo toliko žuri. Kad su došli do kućice s plavom zvijezdom, Hlapić provjeri u štalu i ugleda šarenu kravicu koja je spokojno grickala sjeno. Hlapić bijaše sretan što je došao prije crnog čovjeka. Bijaše zora i svi su spavali, pa je Hlapić probudio Markovu majku kako bi je upozorio na opasnost. Ona mu od srca zahvali i pođe javiti stražarima što je čula. Međutim, crni čovjek se nikada nije pojavio jer je zlo koje je ljudima učinio došlo na naplatu. Naime, nakon nekoliko dana nađoše ljudi mrtvog čovjeka u crnoj kabanici u podnožju one stijene na koju je prodavač košara upozorio Hlapića i Gitu. Bio je to crni čovjek koji je one večeri, kad se žurio ukrasti Markovu kravu, pao sa stijene. Tako je završio svoj opaki život. Put do majstorove kuće učini im se svima lak poput pjesme. Tamo ih dočeka uplakana majstorica, koja je uboga mislila da su je muža ubili zlikovci. Stade zahvaljivati Bogu od silne sreće što su joj se vratili i majstor i Hlapić, obojica živi i zdravi. Osobito milo pogledavaše Gitu, kojoj je Hlapić mnogo puta pripovjedao o dobroj majstorici, pa je ona u svome srcu priželjkivala: kad bi barem ja imala tako dobru majku. Majstorica na jednom tužno uzdahnu i reče: naša bi Marica sada bila velika baš kao Gita. Majstoru se oči orosiše suzama, pa ispriča djeci o nesreći koja je majstoricu i njega zatekla prije mnogo godina na sajmu. Tada su živjeli u velikom gradu i imali kćerkicu Maricu kojoj bijahu 3 godine. Jednoga dana, dok je majstor prodavao robu na sajmu, izgubi se mala Marica i nikako je nisu mogli pronaći. Prođoše dani, mjeseci i godine tuge, a majstor i majstorica nisu pronašli svoju milu djevojčicu. Od muke su odselili što dalje od onoga grada. Tako je i moje srce otvrdnulo, pa si ti zbog toga mnogo pretrpio, dragi moj Hlapiću, uzdahne majstor. Hlapić i Gita umalo zaplakaše nad ovom tužnom pričom. A ima li ikakav znak po kojem biste mogli raspoznati svoju Maricu? Upita Hlapić majstoricu. Marica ima jedan ožiljak na palcu koji izgleda poput križića. Draga moja majčice, da ja sam tvoja Marica! Uskliknu Gita pokazujući ožiljak na svome prstu.
Majstorica i majstor polete u zagrljaj svojoj djevojčici, a Hlapiću umalo srce ne iskoči od silnog veselja kad je vidio s koliko se ljubavi i radosti grle majka, otac i kći. Gostili su se i pričali još dugo u noć. I tako su Hlapić i Gita skupa rasli u kući majstora Mrkonje i bijaše im lijepo. Kad su narasli, Hlapić i Gita su se vjenčali i imali 4 dječice. Hlapić je preuzeo posao od majstora Mrkonje i unajmio čak 3 šegrta da mu pomažu u poslu. Svake bi se nedjelje dječica i šegrti okupili oko Gite i Hlapića, a oni bi im pripovjedali o čudnovatim zgodama koje su ih zadesile na zajedničkom putu. U malom staklenom ormariću još su uvijek stajale čizmice koje je Hlapić svima rado pokazivao. I tako sretno završava pripovijest o šegrtu Hlapiću, koji je pomogao mnogim ljudima i zbog svog dobroga srca zaslužio sreću, ljubav i zdravlje do kraja života.